Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Ja sam Toma i danas za vas spremam jednu veoma brzu i ukusnu čoko moko tortu. Za pripremu ove torte potrebno nam je ovako: jedno pakovanje gotovih fincini tamnih kora, 300 g mlevene plazme, 250 g šećera u prahu, 700 g kisele pavlake, 500 g šlaga, pola litre čokoladnog mlijeka i 6 deci kisele vode. Pa ništa, hajde da krenemo. Prvo šta ćemo da uradimo, sjedinit ćemo mlevenu plazmu, šećer u prahu i pavlaku u ovako jednoj većoj posudi. Nakon što smo sve sastojke sjedinili, to bi trebalo da dobijemo ovakvu smesu, kao što vidite. Stavit ćemo je po strani, ona će nam trebati kasnije. Zatim, u jednu dublju posudu, umutit ćemo šlag sa kiselom mineralnom vodom. I evo, kao što vidite, umutio sam šlag. Sljedeće šta ću da uradim, u ovu smesu, kao što smo stavili po strani, od plazme, šećera u prahu i pavlake, dodat ćemo 2 kašike dobijenog šlaga, kako bismo dobili malko ređi fil. I to ćemo sada izmešati. Fil je malo sada ređi. Ostavit ćemo ovo po strani. Sljedeće, znači, šta je potrebno da uradimo, oba dva fila, znači ovu smesu kao i ovaj fil, moramo da podelimo na 3 jednaka dela. Nakon što smo podelili šlag i smesu na 3 dela, to sam stavio po strani. Također i čokoladno mlijeko je bitno da podelimo na 3 dela. I sljedeće šta ću da uradim, znači uzet ćemo ovako jednu koru, postavit ćemo je na tacnu i izbošćemo čačkalicom na više ovako mesta, kako bi ono fino upilo, pošto ćemo koru prelivati sa čokoladnim mlijekom. Nakon što smo fino čačkalicom izboli, uzimamo prvi deo čokoladnog mlijeka i četkicom ovako fino natapamo prvu koru. Kora upila čokoladno mlijeko, uzimamo ovaj fil od plazme i stavljamo pomalo ovako svuda. Znači 1/3, kao što sam već bio napomenuo ranije. Nakon što sam ovo fino rasporedio, znači prvi sloj fila, uzimamo sad jedan deo od šlaga i to ćemo sad preko ovog fila također da rasporedimo. Nakon što smo rasporedili šlag, postavljamo drugu koru, također bušimo sa čačkalicom, prelivamo čokoladnim mlijekom, postavljamo sa drugim delom fila od plazme, pa posle fila od plazme, nakon što ga rasporedimo, postavljamo i drugi deo šlaga. Također to ponovimo i sa trećom korom. I evo, kao što vidite, torta je spremna, fino je izdekorisana i naravno spremna je za degustaciju. Ukoliko vam se svidio ovaj video recept, kao i prethodni moji video recepti, prijavite se na kanal Tomina kuhinja. Lajkujte, šerujte i naravno ostavite neki komentar. Meni je uvijek zadovoljstvo da spremam nešto novo za vas, a mi se vidimo uskoro sa nekim novim videoklipom, nekom novom video pripremom, a do tad ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.